Di Nabi Adam kubuhan mepan sabah riwayat Hindi di nanggro Hindi sabah riwayat Sidi nanggro Syam menan kabaran rawi ulama rawi. Di Nabi Adam kubuhan mepan sabah riwayat Hindi di nanggro Hindi sabah riwayat Sidi nanggro Syam menan kabaran rawi ulama rawi. Olen pejedonya le Tuhan iblis ngana Adam pompon kepena awaina iblis dudana Adam tema olunyan nasiti Hawa awaina iblis dudana Adam tema olunyan nasiti Hawa awaina iblis dudana Adam tema olunyan nasiti Hawa dalam syurga tetap di sinan Hawa ngan Adam suka-suka. Jika bokaye mangan hanaban karunia Tuhan dalam syurga Adam pajolin bokayenya tuatan Adam larang Rabbana Adam pajolin bokayenya tuatan Adam larang Rabbana. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Hasan ngan Husain cucu di Nabi anak Siti Fatimah Zura syahid di Husain tema dalam perang syahid di Hasan inang berituba. Hasan ngan Husain cucu di Nabi anak Siti Fatimah Zura syahid di Husain tema dalam perang syahid di Hasan inang berituba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun lam tubasan kenang rayuan tipe baraja kan tempola kau hai puteli jendu dong kawin ulun ngan gata kan tempola kau hai puteli jen ulun kawin dudong ngan gata oh jipola kau dudong haji tem cut Laila cuke pengeh keraja inang bropi lahi ngana batin raja pizalim pengaruh jiba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna. Laila Majnun lam tubasan kenang rayuan tipe baraja ka tempola kau hai puteli jen ulun mekawin dudongan gata ka tempola kau hai puteli jen ulun mekawin dudongan gata oh jipola kau dudongan jitem cut Laila cuken pengeh keraja karena bropi lahi ngana batin raja pizalim pengaruh jiba. Allah Allah Allahu Rabbuna Allah Allah Allahu Hasbuna Allah Allah Allahu Rabbuna Allah